Nginitshela ukuthi angisanifuni la. Kanjani ekhaya? La ungiphapheli wena. Bhuti ndibeke Hayibo. Laba ngisabafuni la, angisanifuni la. Motho moholo we nka kae wena ga ithotebela bana ba heno ba banyana jarateng. Bana ba abadala, ke a tswa from ne, ke a go mmerekong, ba sala mone, ke a boya mo after work. Ke ba kere ba ira di-party mo le dijomo tsa bona. So funa benguwe Nama-boyfriend wabo la. Lalela. Ungakhuluma ngimdala kuwe, angizumngane wakho. Ngimdala. Umkhoba kaloku. Sikamphaphe. Hello, I am so super excited to be here, excited about the new episode we got to have today, and that's exactly all about Josie Bioscope Real Stories. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those who already know me, thanks for always tuning in, without forgetting to email us on josiebioscope.co.za. So guys, today ke inbox editswe ke Aus no Sipho le Aus wa hae. Ba wa tseba hantlantle Aus Blue rona go tlile bohloko haholo because of no re tebelwa ke abuti wa rona mo jarateng ya mme wa rona ha ba tlo re kene ha ba tlo re etse jwang mara re bana ba motho ba Aus Blue e ba teng jwang ntho ya re le ba bana ba motho mara ho be le oiwane o le controlang hore lona le skebela gona o dula mo ntlong ya mme wa lona. So Aus Blue ska le Josie Bioscope ke kopa le tleng today le tlo re thusa ka hore le tlo convince abuta rona o kopa hore nje fela a re dumello re kene ntlong ya mme wa rona ska re tebela. So guys ntho tlo etsang no ke tlo tsa mahantlantle ke lo sheba Aus no Sipho lo uswa hantlantle ho etsahalang why abuta bona a ba tebela ntlong ya mme wa bona ke khutle le bona. Yes baby, I am back again. Aus no Sipho le Aus wa hae. Aus le kae? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila sisi wami. So wena sisi kama Pinky. Oh okay, wena my sisi libitso la hao? Nozipho igama lami sisi. Oh okay. So my sis bengisacela njena kwena uSpink ke kopa ho jwetsa di viewers tsa rona tsa Josie Bioscope today wa usibhalele. Sinibhalele namhlanje just because si family nesingabantwana bayi3. Ubhuti wethu umdala then kulandele mina then kulandele uNozi. So waswele kutata wasishiya nendlu but then ke ngoku indlu ubhuti uyicontrola ngokwakhe like akafuni siye phayana. Thina we've been like endleleni like esithubeni like ndichaze kanjalo. Sisesithubeni asinanda uzohlala besihlala nama boyfriends sidiniwe like we are tired, we want to go back home. Buti phayana usivalele akafuni singene and then uyasixosha usithembisana ngosibetha just because yena uhlala nomfazi wakhe nomfazi lo ongazange amlobole nomlobole engayazi nobufike njani phayana. So yena ukuyi honeymoon phase phaya ekhaya thina siyazulazula esithubeni sidinga indawo yohlala. So that's why sifuna nisincede ke sithethe naye it's either uyaphuma kungena thina okanye sithengisa indlu yasekhaya. So umameni ukuphi yena? Umama washona kudala so besahlala notata ngoku. Tata osikhulisileyo. Oh so nesikhathi esingakanani so ngasekho ekhaya manje? Yo it's been 5 years. Wa wena ukhishwe yini ekhaya? Ubhuti noma? Yeah, ngikhange ngasiphathe kahle kwasekuqaleni kwathi nethu ba kuswele kutata ne wachinja nje. Sengathi uyingonyama ufuna nosibetha like ufuna usilawula in everything. So sa decide uphuma sayohlalisana. Okay. Wena mayisisi? Hey sisi indaba kaBhuti lena iyaphazamisa kakhulu. Konje wena igama lakho? Nozipho igama lami sisi. Nozipho sibhaleleni nje ukusincede kakhulu ngendaba kaBhuti asazi basenze njani. Sithi noma ngabe sisihlusha ama boyfriend abahlala khona sihamba silala esithubeni njengobusisi echo. Asazi ba masithini. Kodwa sifuna uncedo abantwini kodwa ngosithemba basincedakala mani khona. Sicela aphume okanye sinde indawo zethu emaqaleni kwendlu sihlale khona noba siya renta ke ngabe ngafuni bahlale endlini katata nomama. Ngotekhaya sisi. Soze serent. So wena sisi sonesikhathi singakanani uhambile uphume eDono sisi noma? Hayi mina na 4 years niphumile ekhaya ngoku. Oh na 4 years. Na 4 years niphumile baniphanda ndabona makulungi ndizama ukubuya ekhaya ndiphinde ngixoshwe ndiphinde ngijike ndibuyele emva ndiyozama. So wena ukhishwe yini endlini? Ubhuti nami sonke siphukhe ubhuti ekhaya akasasifuni. Since nje abazali bethu behambile ekhaya basekho uyasilawula akafuni sihlale ekhaya. So since wathi nje uhamba abazali bethu watshintsha naye engasolo umuntu esimazi enguye because ngoba abazali besekhona bekungcono besiphilisana kamnandi. Abazali bangabikho watshintsha. Sefuna usiphatha secimba lomzilo wakhe yedwa intata wayithela umzilo wethu sonke. Okay. So bosisi bamthulele batla re le thuse kang ska re le Josie Bioscope batla ku thuse kang my sis? Sicela nisincedeni nizama uthetha naye but ningasinceda by all means man. Whatever you can do you can. Ufuna ukubuyela endlini kahle wena? Yeah, sifuna ukubuyela endlini sidinwe kurenta. Sidinwe kuhlalisana.
like we are tired, we want to go back home. Wena mayisisi, wena batla ku thuse kang today. Esicela sisincede basikwazi ukungena ekhaya. Asindawo zokuhlala irent ziyadura. Mina ngisuka le Kapa ngoku. Ndibuyele ekhaya kodwa andazi bani ndawo ukuhlala ekhaya. Cela sisize ngokuthi sibuyele ekhaya. Asivulile sikwazi ukungena ekhaya sihlale naye sonke ekhaya. Okay, akunankinga. So guys, ntho re tlo etsang he ko re tlo tsamaya ha ba no siphole Pinky hantlantle re lo bona go etsahala eng ka abuti o sa batlong hantlantle bana ba ha bona ba kene ke kopa re tsamayeng team re lo bonang abuti hantlantle bothata ba hae ke eng bo surely di dipelo tsa lona di tla khululeka bo maisisa ne. Yeah, because of akukho sharp ukuthi litsamenze lizula lesakaza mona strateng mara lena le mahai. Kunjalo sikwazi uba siyabe sihlala endaweni singandawo zokuhlala ekhaya likhona. So wena sisi uthe konje nidikiwe ama boyfriend nesebenza ndi boyfriend. Sidiniwe man kudala sihlalisana like mina it's been 5 years like ndisendleleni without going back home. Ukuba nenoba wehlelwa yilondo awukhona ugoduka, you cannot go home. Sometimes you feel like ngase ndiye ekhaya because this is not it, but then awukwazi. And then uyoku friends ziyadinwa whereas kunendlu yasekhaya yashiywa ngutata, so sidiniwe. Udiniwe mayisisa ne. Ayisidino nyani kubhlungu uthi unekhaya lakho onalo ekhaya kodwa ungabi ufanele kubona ekhaya kubhlungu sisi kubhlungu. Siyafunela ubhuti nje nyani nihlale naye phansi nithethe naye ngoba thina akasifuni nokusibona. Ufuna usibona nimenzeni. Ugeziswa ngilana Nina benimenza next ani. Asimenzanga thina singabantwana besizigulela thina sashiywa ngutata. Then yena wafumana i-chance. Lo mfazi. Umfazi uyamlawula ngoba sothi nje njalo ngoba senze nomfazi wakhe nje uyamlawula nje uyamcontrola. Uva ngaye siyapi? Oh, camera kae ke kopa fela wa hlahise mo re kena mo. As long as anjengoba valile ya thula vasilana apha. Ukhona apha endlini. Koko anina zinja kule jarata yithi. Hayibo, avala umnyango. Bra ke na go retsang jwa. Fela go shana ne hoka pipe ya. Koko. Isabuna bana. Taloyiso. Koko. Ana ba sa ga. Koko. Taloyiso. Nda. Le ka ya buti. Urala. Re kopa ukukhuluma ngaphandle please lwena. Nozipho, yini inkinga? Mothamolo re kopa Ngizela ama camera. Cela uphumele ngaphandle, cela uphumele ngaphandle. lo kopa re tswelle ka mantana. Ufunani la? Mothamoholo le kae? Nginitshela ukuthi angisanifuni la. Kanjani ekhaya? Ukuthi la ungiphapheli wena. Ungibamba. Bhuti ndibeke khombi. Hayibo. Laba ngisabafuni la, angisanifuni la. Ngizela ngama camera. Mbethe. Uzonya. My brand. Ngicela amasimba la. Abutiki wase. My My brand. Abuti re kopa bua lwena. Abuti re tlile mo tlo bua. Ke kopa ba ausile me. Ngomkhombi. Kopa bua lwena ke a kopa. Shini? I don't talk anything. Eh o tlo bua ke kopa mmamela. Leba next. Mothamolo he ke a kopa e ka hlempo le boikokobetso mamela. A ke re bitsitswe ke bana ba heno abuti. Ka gore se ke bone. Ka gore se ke bone. Mamela. Ka gore se ke bone. Ka gore se ke bone wena hantlantle. Ha o ba batle. Se ke bone wena ha o ba batle charateng. There's no need hore ke introduce re na hantlantle ke tleseng. Mothamoholo we nka kae wena ga e tshotebela bana ba heno ba banyana charateng. Bana ba abadalla. Ke a tswa from ne ke a go mmerekong ba sala mone ke a boya mo after work ke ba ke re ba ira di party mo le dijom tsa bona So funa benguqhapheza na ma boyfriend wabo la lalela ungakhuluma ngimdala ku ngimngani wakho ngimdala Umkhomba kaloku. Ngambaphe Kwenzakala. laba ngiyabakhuza abalaleli laba i-boyfriend kalo Nozipho lo i-boyfriend yakhe yangikhiphela ummese ngoba ngimkhuze ukuthi angaqhamele eminyango Boyfriend nina i-boyfriend yakhipha umesi.
Ba ausi di-boyfriends tsa lona di ntshaditse abuti wa lona thipa. Ke re tlaile ka nnete mo re batla ho tseba maside. Ungachamele emnyango. Uqala ngobetha yena qala. Uqala So ngobetha. i-boyfriend yamkhiphela umese. Yena yakhiphela ubhuti imese ngenxa yani. Sasizihlelele mos ne. Ubhuti uyafika uyabetha akabuzi bakwenzekalani. Akathethi nathi ufika Yeah, ungachamele emnyango wena. Wena into right wena Ithe leyo. makachamela emnyango yemenzani wamshaya. Wamshaya wena. Umshayile. Nina Why wayiniyeke don't you isebesa kaneti boss. Lona wayilihloletse boyfriend yalona hore ichamele emnyango. Uchamela emnyango wayi mokena ngibathu. Wongenja kade. wayezinxilele umntana abantu. Wayezinxilele. Banqola naye. Mara wena o inka kae right out bela bana ba heno he. Ka re ke ntjharete ya bona. O re ba lo dula kae di boyfriend le bana ba banyana. Wa tseba bana ba banyana ba kopana le Xa ephiwa imali akathethi ubhuti. Xa ephiwa imali akathethi. Imali yani. Imali uqala uyiphiwa. Uqala uphiwa imali kaloku. Incingi imali yakho ngiyasebenza manje. Ngeke imali funeka Ikhaya labo Abanakhaya labo. Bahlala nama-boyfriend. They chose their boyfriends. Because they're defending their boyfriends. These people They didn't choose their boyfriend next mona. Ha ba kgetha di boyfriends tsa bona and they never chose their boyfriends. Because of now but they are here. Become mad. Ouch. Guys, hi man. I will see with Never ever touch me again. Yes. Awuthami understand ukuthi labantu bane right ukuthi bebe la. Angibafuni Ngithi mara bane right ukuthi bebe la. Bengakwazi ukuthi bekuvulele icase wena ukuthi ubaxoshe ekhaya. Mina angizange ngavula icase for ukuthi Ngithi wena i-boyfriend yalo bazovulele. mina ifuna ungikwazi. Asiyindawo. Asikwaphi kule ndawo ke ufuna senze kanjani? Asindawo. Asiyindawo siqhela uhamba nothi namhlanje. Mina ngizohamba mina ke kuzohamba mina. Ya kuzosala nina. Angengicale nalaba mina. Motho moholo ako mamele hanyane. Le wena o le rata hore ntho re itletseng mo go fela dumela bana ba heno ba tle ba dule mo ke bana ba banyana. Ha ntse re ba ye di boyfriend ngwe ba etse eng? Ba lo shapuwa ke di boyfriend ba phidiswa ke di boyfriend a bohloko bana bona ha ba dule ma ha bo bona. O re ba etse eng jwang? Okay. Yeah, asimlalele Akusindaba yami ukuthi ule. Eh akwindaba. Akusindaba yami. Angithi wena uqosha. Akusimo the uze ngama-camera lana mina. Nango ba ulungu. Ngumzoka kababa wena no. Bangizibona or bangifonele bazokhuluma wawuza nama-camera yini? Kunini sizama? Kunini sizama? Kunini sisiza apha? Abakwazi ukukhuluma laba. Bafo laba bakwazi ukukhuluma laba. Okay, ufuna bakhulume Babezala beza ngokulo every time. niyalwa nina le time maniza. Qala nguye, uyiqala Nguye kuthena esiqoda kusekhala. They are boyfriends. From what we saw today, masifika la ngoba lwise ecala. Because From what you we don't saw know what today. happened the last time they were What here. happened the last time then re They came here with their boyfriends. They threatened me. ba o silona le ntseng ditlile di boyfriends alone why nina maniza apha ekhaya nilanda ama boyfriend ningezi ne family Ama boyfriends wazise ngendaba kabhuti besixosha. At least azosithethela bazothetha njengamadoda. mina ngithi awuna di halina di family members tse ding bo mragadi bo mangwane bo mama tse katlang da tlo bua lena hore le late batho ba strateng ba tlo kena taba tsa Sizamile. Sizamile. afuthi mambe nxa yakhe esimoshela senze kanjani sizama ukuthetha naye kakuhle bengese sibiza ama camera kade uyabona lo treat abantwana bakini uyenza ukuthi bagcine bazitshela ukuthi ama boyfriend ifamily ngoba wena ukubakhipha ngaphandle ubapha le nto leyo ukuthi bona abana makhaya abana ini ene bathembele ama boyfriendini and that behavior tlosa di boyfriends abona di bapale ka bona abantu batlo bona hore abana mangwe you know that Ungakhulumi. Yazi i-problem yakho yini? I-problem yakho ukuthi wena awumameli. Both of you, you don't listen. Awusi Both of you don't listen. Angeke ufike la endlini ubiza ama boyfriend wakho wenze ipart as if like ukukwakho la akusukwakho la. Nawe nje, nawe wenza lento siyenza siyenzayo nawe uyayenza. Ungakulinga uzosipenda ngathi ungcono wena kunathi. Awukho ngcono wena kunathi. Umuntu angijoyela amasimba. Angifuni umuntu angijoyela amampeleng And nani aninayo right yokuthi mara nimpoint. Aninayo right yokuthi nimpoint guys. Sizonincedisa and niyamlwisa uzomamela kanjani my dikiwe brother? nguye But sila uzonceda. bo auski ko pale jwa tsa ntho i1 ntho ke notice tseng ka lona hape ke re sebetsa ka o ba fe mona ne abut ulla ka hore
le tlisa di-boyfriend tsa lona le etsang, which is ntho eo e bontsha disrespect. Ha le hlomphe abuti a lona hobane ke kopa eme hanyane motho o moholo. Ha le bontshe hlompho ko abuting wa lona because of lona la kgona hore le kene di-outi tsa lona tse santshang le mahadi. Ke kopa le thuleng bo ausi, ke kopa le thuleng Zonqete. Jehova ke tlo le thusa batho ba baholo. Bo ausi kopa le thuleng yekani uputa khuluma iwana ngithuwe lena ona leng enga. Excited being too much. Ntwapi li tlisa di-boyfriend tsa lona jarateng. And al tlisa di-boyfriend ha o ntsha mahadi wa ntsha next. Ha o right le ne le tlisa di-boyfriend. So tjong if le khawana le tsa ding tlo tlisa tse ding hape le etsa gore jarata e be ko makita spekane. Nano mong ena bazali mari respect sa dingeka ngithi no puto mntana. My sis mamela ke a gutla mo. Ke a gutla. Abuti mapele. Abuti wena. Jehova. Thule kho thule. Re thusa jwang then a letsa sa hula. Fonso ukuthula. Bathong. Understand? Now, wait. Now I understand wrong. Angkoro. Ngeza esayidini lika bhuti bosisi. Ngeza esayidini lika bhuti angithi sayilungisa lento. Indaba yamapati ongathi akayithandi nje leyo ndaba yamapati because xa engayinikwanga imali akayithandi indaba yamapati. Mina if they were not doing parties here ama boyfriend abachamela mina wena ngize esayidini lakho bako ngokuthi baze nama boyfriend mara wena urong ngokuthi ungababeki phansi njengabantwana. 100 times. Awuzange wababeka phansi wabakhuza. Nawe uyithatha phi right choice wahlala ngimoshela isikhathi. Mara njami singayilungisa. Mina ngimoshela isikhathi guys because mina like ngibhizi so nina nama camera la. Singayilungisa lento because ngabo sisi bakho la at the end of the day. Kanjani? Wena hawutsibi motho omolo ke bana ba heno ba. Ha re kanjani ha re keng re beng batho ba baholo re kopa le thuleng ba ausi le lona le melong. They were here. They told me gore they will never come back here blah 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 blah. Yeah, they're gonna stay with their boyfriends. Yeah, let them go to their boyfriends. Beka ipasti leyo umdala mawungaka umuntu omdala ngithi umdala mawungaka umuntu omdala nesozela ukuzolungisa lana ke bana ba heno bana ha o batla go ba tsamaye ha o batla bana ba heno ba tsamaye ntse ba sulla mona ba ya di boyfriend ding ba etsang go ba tlolanyana ke bua lona se ka motho molo ntshwere tso re etsang no abuti dumella fela bana beno batla o bue le bona ba jwetsa ga ba sana right gore ba kene di boyfriend le wena girlfriend o dulang le yona se ka bona ke re ba fe o tlotswa le wena if o batla dula le girlfriend le tla lo hira le lona le batla tlisa di boyfriend le tla kopana le tsona mahabo bona re di rumong tsa bona ho fella mo ni sho kanjani so no to iralang no kusho mina mele mina ngikhiphe i-girlfriend yami ngiyikhiphe lalela wathi ba nina ntwana ne kitsho jwangane angithi wena uthi bangasezi nama boyfriend la ke re bang fe imameleng o re ba ska hlola batla le di boyfriend ene re batla wetsa ntlu e jarata e hlomphehileng ena leng peace ena leng botho ena leng eng a ke ha re tseng so ntho le tshwantseng le yetse e tshwantseng ba understand ko abuti le mmameleng lovers abuti ntho tshwantseng a yetse ha ba monyala mongwane o dula lena montlung o dula hona mo ene ho batla ba kene di boyfriend tsa bona ke ha emapeleng for nowhere yetsa so motho molo tsamaya o lo dula le girlfriend o le batle room a tle ka o tshaka thili le bona ba ba right ba sa hlola ba kena di boyfriend ha se le dulisane le sharp o ka ba kopa gore bana ba yeso since ke dula le motho o ke kopa le ntumelleng fela ke dulelena le iphidisane hantle le buisane ka yona hantle ta bobane ba tlo phidisa girlfriend wa habhloko. And then after that le bona ba tlong go bela hore ba tsentse di boyfriends ha ona di boyfriends tlo kenang bona bilane ba wes di boyfriend lona ba always anisazozana Sizozana uma boyfriend ngabe yena sihlonipha kuqala ngoba ngabe ngahlonipha sizozana nani nangabe ningalihlonipha ubhutweni Mina guys hayi kabi mina ngizoyisho lento njengomjida andifuni ngiqhatha umfana une right ukuthi ezise umuntu mayazi ukuthi ngumuntu wakhe whether niyathanda or anithandi mina ngifuna ukubuza ntwana amchatile ake anitsitse Blue this No, as a like guy as a man, no name a female I wanna understand ntwana ha muchatile ake ke mo madumeleni lo ngatile nto kuyi girlfriend yakhe Fat and sad. umnikazi inhloko yomzi la ekhaya ngulomfana so laba they still laba whether they like it or not bazosuka so into kumele yenzeke wait guys wait abandla wena ungamele bakhuliswa yimi la abazi next yima bayeke ngifuna ubacacisela mhlambe bakhuliswa yimi la nina nisazoshiya lo muzi whether you like it or not nisazochata in the next coming what if abachati kwenzakala ntoni ntwana bazohlala no my brother nomuntu wakhe bevuselele ekhaya bavuselele ekhaya into esoyenza ke my brother angahlala ne girlfriend mara angaqosha abantwana bakubathi baye lo boyfriend mntana ozomenza nguye umuntu ozosala egadele ekhaya umntana ka my brother not abantwana babo yeah so at the end of the day kumele understand ukuthi leli khaya leli umuntu inhloko yomzi kahle ngulomjida
ngoba umntanakhe nguye uzothi masenishone nonke no 3 nguye ozosala ejonge elikhaya. So kwamele ni understand lonto nihloniphe futhi and kwamele nimhloniphe ubhuti. Nice, but one thing ke batlang ho itshola lovers ke understand wena ntso you understand my brother o ska ba le right ho tebele bana ba heno mona o re ba ye di boyfriending ke ha bona ntso tlo e tshong e kupa o etsa so lovers ha re tse so abuti dula le girlfriend ya hao mara ka kontle rumong same yard If you have room. le ha sa dumele bana ba bona ha ba dula ke same yard ha lo dula ha tswele ke msadi Mina what I don't want guys ukuthi uphela abantu right ukuthi badelele. I give feel ke batla ba be equal tshwantsa ba hlomphe If yena ubhuti bahloniphe uthi guys ngithi ningahlala la mina ngizophuma ngiye ngapha. hayi noma afuna abuti wena o tlo ya ka montle ka mo rumong then ba ausi ba sala ke bana ba banyana ke ha ba sonyana wena ntho mnathi ha o tswe jarateng If awuna nkinga. no not that if uyayivuma wena uya ngaphandle Yeah, no, hayi no, akunankinga. Ngizoya mina ngaphandle. Akunankinga mara no more parties lana, no no more. more parties mara uya ngaphandle rumini hayi asinankinga ke kumnandi uyabona uyakuxtendela as a man inhloko dinhloko mona tsa dikgo tlonke le jwetseng 21 my sis ska hlola le tlisa di boyfriend tsa lona hayi sivile sizoyeka anisalethe asihloniphe kwaye nathi sihlonipha nizozihlalela ngapha and anizohlalisa i-girlfriend yakhe kabuhlungu same yard niye rumini nibangayithanda asingendawo kwinto yabo ngoba ithoza anizo-disrespecta umfazi wakhe sizomdisrespect anizo-disturb asoze simhlukumeze tu never kwanawe bhuti wami inhloko ke umake sure ukuthi nawe bosisi bakho usaba-disturb nabo bazohlonipha i-girlfriend yakho mayingena abekho into bazoyenza ku-girlfriend yakho angithi uzaba ubaphi ispace mara uhlala ejaredeni nomuntu wakho Yes. Anizisi mntu la ekhaya. Whether niyathanda or anithandi akunamuntu kumele ngene ku main house. He has a right yokuthi eze ku main house the time ofuna ngalo. Exactly. Angifuna ni understand. Angithi i-kitchen ilana. kwenzakala ne-kitchen muntu omdala I-kitchen ilana ku main house. So ukudla vele ngizokwenzela lana. akunankinga as long as uzotreat abantwana bakini njengabantwana bakini nani as long as nizotreat ubhuti wenu njengobhuti wenu akunankinga guys where is the king guys hey ke fihlile situation ngena ha ke fihla so tjong la bona situation is jwang guys today hona le dinhloko hona le dimilala hona le diing but hey guys a re yo mo ke thabetse ntho kgolo ya abuti o kgonne ho dumela wa itse king o tla dula le girlfriend ya hae mo rumong while bana ba ha bona ba itulela mo ntlong re ska ba ntho tse ngato bana abuti na tebela bana ba ha bona le bana ba hona ba bona bana le tlisa di boyfriend se ke se thabetseng ko re no at least ba shapo ba bua ba lokisa ditaba ba etsang ke shapo nna guys ebile ke thabile ha ba qoqa so ba entse le wena ha bona le situation e tshwanang le abuti kapa ya bo OC o ska lebalela fela go emailela ko josiebioscope.co.za ke a le rata kaofela nna le see you in the next episode yes baby